ji xeta pazey tabaqe heya xeta pazey Şubatê di nav PKK'da çek û dijwarî. Beşa heft di Kongreya Siyemîn da mirina PKK ya salên heftiyan û ji nû ve xwedîqîna Alî Yoldaş wek Serokap bû. 4 salên navbera 1986 û 1990 ji siyemîn Kongreya PKK heta Kongreya ya çarê ji bo PKK serdemeke derbasbûnê ye û ango PKK'yeke nû Abdullah Öcalaneke nû xwiliqî. Kongreya Paqijiyê û paqijkirina riya serokbûna Öcalan. Kongreya Siyemîn ji bo PKK xaleke werçerxanê ye. Kîmyaya PKK gav bi gav guhorî. Heta Cemîl Bayek di pirtûka xwe ya dîroka partiyê da derbarê Kongreya Siyemîn de wiha dibêje. Ev kongre ji hemû kongreyên din girîngtir bû. Ji ber ku pêvajoya afirandina PKK qediya, êdî pêwîst e hawîldora PKK were zerarkirin û paqijkirin. Biryara Cemîl Bayek rastiyekî bi awayekî veşartî eşkere dike. Di PKK da bizavek çêbûye. Paqijkirina kesên ku PKK afirandî, hemalî kirî, li Lubnanê nîvbirçî û nîvtêr jiyayî, yên ku PKK li ser milyên xwe mezin kirî, hatin paqijkirin û jinavbirin. Di bingeh da ji salên 1980yan heta sala 1992 di nav PKK da şerrekî navxweyiyê bi xwîn û veşartî hatibû meşandin. Dê rast be ku van salên PKK em wekî serdema navîna tarî di dîrokê da bi nav bikin. Ew kesên ku şiyanên wan yên serokatî kirinê hebûn, hemû li Loran û Lubnanê hatin kuştin. Kesên ku ji PKK ve qetiyan jî hatin kuştin. PKK li nava Avrupa'da mirov parça parça kirin. Herkes bi hênceta ku tu delîl û şahidan pey xwe nehêlin, bi hovîtî hatin kuştin û windakirin. Xeletiya herî xeternak çêkirina teoriya xeletiyê ye. Ya ku PKK jî kirî, ev e. Di salên 1970yan de PKK bi dizî ve dijwarî di nava xwe de bi kar da anî. Li Öcalan piştî sala 1984 kuştina kadroyan teorîze kir. Êdî kuştina navxwe wekî şervaniya rêxistinê hate binavkirin û zorzanê vê şervaniyê jî Öcalan xwe wekî mînak dide nîşandan. Du pirtûkên serekê yên PKK hene. Pirsgirêka kesayetiyê li Kurdistanê, taybetmendiyên milîtanên şoreşkir û jiyana partî û tasfiyekirina tasfiyeciya kuştinên navxweyî yên PKK bi van pirtûkan hatine meşrûkirin. Destûra kuştina her kesekî ku ne li gorî standardên PKK be helal e. Duran Kalkan, mejiyê min geç girtiye. Kadroyên PKK nikarîbûn bawer bikin ku ev partiya ku ew tevlîbûne û wa afirandî ne ew partiye. Rêveberê PKK Duran Kalkan ji ber pratika xwe ya Başûrê Kurdistanê beriya Kongreya Siyemîn lêpirsîn lê têkirin. Kalkan dixwaze bi Abdullah Öcalan re biaxive. Li Öcalan vê pêşniyara wî red dike û Kalkan jê re nameyekê dinivîsîne. Kalkan ji ber rû bi rû mayîna hinek nêzîkbûn û helwestan yên di pêvajoya Kongreya Siyemîn de wiha dibêje. Mejiyê min geç girtiye. Öcalan di Kongreya Siyemîn de ew kadroyên ji bo xwe wekî astengî didîtin hemû derxistin. Öcalan biriya kadroyên wekî Duran Kalkan, Ali Haydar Qaytan, nifşek wekî Semîr ji holê rakir. Êdî dema tasfiyekirina kesên mîna Duran Kalkan û Ali Haydar Qaytan jî hatibû. Endametiya PKK ya Qaytan, Kalkan, Fatma Kup Xod navê kesîre Öcalan jê hate girtin û ew xistin statûya eniyê an gûkirin endamên RNK yani Eniya Rizgariya Netewaya Kurdistanê û ew şandin Awropa. Apo ew gotina xeyrî durmuş a ger ez bimirim li ser gêliya gora min binivîsin deyndar bû li dijî xebatkarên PKK wekî çek bi kar anî. Digo herkes deyindarê partiyê ye. Herkes dê hewl bide ku xwe îspat bike. Heya ku bimire. Herkes dê îrada xwe teslîmî PKK bike. An ku hemû kesayetî û şiyanên xwe dê teslîmî Öcalan bike. Yên ku teslîm nekin, mafê wan yê jiyanê tune. Öcalan mirovekê ku tu carî neçûye şer, tirsa mirinê nejiyaye. Dengê guldeyekê jî nebihîstiye. Lê bi awayekî bêdilşewat û bêrrehmane endam û şervanên xwe rexne dike. Êdî PKK gihiştiye hevsengiya ku Öcalan dixwest. Cudahiya di navbera serokatiya taktîkî û serokatiya stratejîk da piştî sala 1986 tu têkiliya PKK bê rêzîkname û bernameyê nemabû. Êdî rêzîkname û bername tenê belgeyên propagandayê bûn. Li gorî rêzîknamê tu xebatkar nikarîbûn mafê xwe bixwazin. Rêveberî li gorî destûrê naê hilbijartin, an betalkirin. Tenê yek rêzîkname û yek bername heye, ew jî bêşik û bêşîrik Serok Abdullah Öcalan e.
وی دمی اوجلان جبور را وکرنا وی روشی گوترک تئوریک آل نو درخست پیش آپو اپ هر دو سازی کرن روژه بی سروکاتیا تاکتیکی و سروکاتیا استراتژیک براستی اپ و قطاندن جبو کو کارمندن ریوبر سینیورین خوب بزانون و هاتبون آوا کرن جبر کو ریوبر استراتژیک عبدالله اوجلانه نای گوهورین نای نقاش کرن نای رخنه کرن ریوبریا تاکتیکی جی دی خط عبدالله اوجلان جیبه جیبه هرگاه مجبورن کو خو اثبات بکن اوجلان هر دم دکاره وام به ارگ بکیو و جیدره همی که مسیان جی سروکاتیا تاکتیکیه ام دکارن ببیجن و شور اوجلان هر دم لسر ستوی وام بو دکاره هر کلیه ستوی وام بفرینه ده انجام دا جی وسا چه بو اوجلان و سروکاتیا تاکتیکیا نو هلبجارتنا یکما اوجلان جی اندام رحایی بون جر رحایی تنه ناب مراد قرایلان جویر روژه حیا ایرومایه لی تنه رحایی تیری کاری رخصنی ندکر دویچ افغانیان ناکوکیا ده نابرا قرایلان بایق قلقان و قراسودا لور وره دیتن اوجلان هوجه هنک نابین بیتر شرخواز بون هن نابین وکی خلیل قایا کو بو کود کور جمال تیناز کرن جمیل اشق کو بو کود هوگت تیناز کرن شمدین ساق کو بو کود پرماخص زکی و شاهین بالیج درکتنه پیش جوان نابان را وظیفه پیکانینا خطا کنگره سیمین هات داین براستی ارکا سرکه کنگره سیمین جیبجی کرنا قانون لشکری شروان تبل پکیکی کرنه بو همان دم پیوره دومین جی خراکرنا خطا خاینتی یا لکردستانی بو وان هر دو بریاران لحرمین وکی بوتان مردن و زاگروسه پیواجوه اگ نودا دست پیکرن پکیکی ری قد کرن جوان درواندن مختار دو کشتن دراب دکوم دکرن کسیم کجی حز ندکرن جزا دکرن پرین وانجی دستاندن گند هاتن سرگرتن ستونین تلفون و الکتریک هاتن برین دبستان هاتن شوتاندن ماموستا هاتن کشتن هجمارا سیویلن کو پکیکی کشتی جه هجمارا لشکرین هاتی کشتن پر و پر زیدتر بو د چالاکیان دا تنه مروین سیویل هاتن هدف گرتن لسرانسری بوتان زاغروس هوای کی ترسی هات آفراندن کاراساتا قانون لشکری و پرگارا جاشتی پکیکی لسر دورا کو دکاره بگهجی وک بوتان و جلمرگی دست به جیبیجی کرنا قانون لشکری بزوری شهروان کومکرین کرد د چو مالین کو هر روز نانی لید خوار و د چادرین وان دادمان و جاری دست به گرتنا جوانین وانا کرن حتی پکیکی جار جانان جنو زاروکین بچوک جمال در رواندنو جوان را دگوت هیا کو جوان نین و خورادستی منکن ام و برنادن زاروکین در نابرا 8 و 9 سالی دجی وکی قانون لشکری بزوره هاتن برن گلک جوان جبر کو دخواستن شوندا بربن هاتن کشتن ایدی گلی بوتانی کو جوی پکیکیا د سال 1985 دا او حمیس گیری بو پرد ترسیان هب آفراندنا دولت او پکیکی پرگارا جردوانی د سال 1986 دا پکیکی دست به شر دیش عشیران کرد هر کسی که کو فرمانی وان بجه نه آنینو گهداری وان نکری او وکی خاین هاتن ناساندن ناکوکین هی یند نابرا عشیر و گندیان دا کلتر کرن پکیکی عشیرک آنجی مالبادک دگرد جام خواهو یند دیجی ددانین همبری خواهو او لدیجی هف بکارده آنی پکیکی جواک جه هف و قطاندو آنین همبری هف قانون لشکریا مجبوریا پکیکی و پرگارا جردوانیا دولتا ترک خودی یک آرمانج بون پکیکی جوان عشیرتین کو سری جبو کسی نتواندی خواست کو بزوری جوان را بیعایت بکن لی عشیرت دستلاتدار نفرمین هرمی بونو و خودی خان و خاندان بون پکیکی عشیر بر به دولت و دحودا یک جوان عشیره آلا بو خلیل کور سعدون آقای سروک عشیره آلا دچه پیوستین لوجستیکی جه اندام پکیکی رادبه دسردان که خدا فرماندار پکیکی علی دریش جه خلیل تبان جاوید خوازه خلیل دبیجه اف جباپیر من وقت یادگاری که مالبات دیه از نکارم بدم تا پاش علی دریج رادبه و خلیل لور دکوژه دبان جاوید خوار را هل دیده جسد ویجی لهستره که بارد که بشینه کن بشتی ببیری عشیره آلا لدیجی پکه که چک هل دیگره پکه که عشیرت وکی دجمن دیتونو به ایرشکاری لدیجی وان تف دیگری لو ماجی لهمبر و هر واسطه پکه که عشیرت هرز دبون به دست پکه که عشیرت بر به دولت و دهاتن دحودان دولت جی او یک وکی درفتک بکار آنیو او کشانن آلی خواه
عشیرتا جیرکیا جی به همان آوایی پشتی کو هنک رسپین عشیرتی و مالباتا کراوان آغاهاتون کشتن آوان جی چکل گرتن. او ایدولوژیا چپ آپکی که یا کن نتوا یا کرد نپجری نو و دجمناتی عشیرتان دکه جبری ده هبون. دماکو پکی که خواتنه وکی دستلاتدار دیتن سروری لسر همو حریم فارس کرو عشیرت مانه دنابینا نالو بزماراندا. پشتی کشتن جی عشیرتا هات کرن هیدی عشیرتان رو به دولتا تک کرن. جسال 1985 هیا 2009 به فرمی 123,476 کس لباکوری کردستانی بونه جاش و ارتش یک جوان هاتا آوا کرن. ام نکارن راستیا گرسیا جردوانی تنه به جیربونا دولت ایزاه بکن. یه هشتی کو جردوانی ببه گرسیی پراتیک و کاربدان پککی بون. جردوانی جه انجام پیوندی و ناکوکی پککی و دولت خلقی. مینا هر جاری پککی او گناه خست توی سروکاتی تاکتیکی و ریببرین وی سردمیجی یک به یک هاتن پاکش گیرن.